Nak result election MDC Shakakasi Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council kabla penbana haka arpusau trek rempang arja arpusan lasem bagajia kon kalong kabaya khat bha hapanang ki Kyrtong seng san hima bot ki Kyrtong khlam sengru Henry nak result pat balayo lum kapen iru bau NOTA ulayo ban penliem kumba arpusan ngot ki Kyrtong hakani ka kenti ki vote ki bau NOTA ulayo hakani election kalong nyo hajar san spa khandai pu ar vote kata na KHADC kalong san hajar praspa lai pulai vote ban na JHADC pan 6,000 nyo spa san pukandai vote hakabala penliem no yaki prangot ki Kyrtong ka khon nyo trap National Awakening Movement ka KHNAM prangot nak Bharatiya Janata Party BJP laingot nak Hill State People's Democratic Party HSPDP laingot nak ki Kyrtong khlamseng arngot nak Indian National Congress INC but way nak United Democratic Party UDP Kibalay simbanta hakani ke MDC election ki don kumba kalailak prahajar sauspa khandai puai ngut hakaba ka Voice of the People's Party kala yo lailak nyo puai hajar sauspa lai pu nyo vote ka National People's Party kala yo arlak pra puai hajar nyo spa lai pu sau vote ka United Democratic Party UDP kala yo shilak khar hajar sauspa sau pu ar vote ka Indian National Congress kala yo shilak Kendai hajar lai spa sau po vote ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kala yo lai pu pra hajar praspa praponyo vote ka Bharatiya Janata Party BJP kala yo lai hajar shispa vote ka khon nyo trap National Awakening Movement ka KHNAM kala yo ar hajar san spa sau pu pra vote but ki Kyrtong khlam seng kala yo nyo pu khandai hajar nru spa nyo pu ar vote Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya